هرچند موصلاکevin piraniya wê wêran û qavil bûye belê niha gropên cuda cuda kedînekarî ji bo avadankirina evî bajarî. Gropê bi navê avakirina hezarxaniyan heta niha dehan xaniyên mosilakevin ava kirîne da ku xelek vegerîte ser malên xwe. Hejî gotinê ye ku gropê avakirina hezarxaniyan ser bi çi layenên siyasî ve nîne û harîkarî ji çi rêkxrawên nîvdewletî newergirtiye. Bi tinê çend kesekên dewlemend harîkariya wan dikin. رقم التسجيل 623 جمارا من 23 جلای کسین خیرخواز و افغانی هاتی آوا کرن. ام سپاسیاوان دکین با هر کارکی خیرخوازی انجام دادن. حکومت چه نکریه و چه پیشکش نکریه. ام داخواز دکین جی کسین خیرخواز و پتر هاریکاریه بکن حتی خلق بگرد اثر مالن خواه. أنا صاحب هذا الدار. از خدانه اوی خوانی ما هندک جی گروپین خیرخواز رابون با آواکرنا خانی من و همی کرستین آودان کرنه دابین کرن. اف گروپه دی رابط با آواکرنا هزار خانیان لموصلا کون. ام سپاسیا وان دکین اوان زحمت کشا. عن نشتغل عمال اما که کریکار کار خود کین لدور آخوا اف دوره یا کاول کی نهال آلیه چپی کریکار روزانه 3 حتی 40,000 دینارا وردگیرن بلی ام لویره بنیف قیمت کار دکینو ام خو زحمت دین داکو دورین ما وک جاران و باشتر وگرن او داعش و حکومتش نابری وک بری وگرینین سروک گروپ آواکرنا هزارخانیان وصابو دنگ امریکا دیارتیت کو حکومت چر رولک ده اوی پروسیسدانی نو لو ما دخازیت انجلاین حکومی خلوی کاری بکن خودان دا کو او پتر خدمتا خلکی بکن. الحكومة المركزية صراحة يعني راستي حكومة نافندي آليكاريا ما نكريه بالترنجي ونريخستني نافنتويجي آليكاريا ما كرنا ونها آليكاري بتني يا كسين مدنينة وأمج حكومة وريخستنا دخازن موصلا كرن باقش بكن وبرمايكين خانية راكن لتاغا راسكور وميداني حتى خل كاربن فقرن هناك مال لتاغا ميدان هنا بريجا 5 جسدي تا 10 جسدي زيان نجهشتيه بلي خداني وان نكارن فقرن جبر هبونا برمايكين خانية ولاشن مروفين كشتي لو ما امج حكومة وريخستنا دخازن آليكاريا موصلا كرن بكن زیدتر 11,000 مال لموصلا کevin هاتینه قاول کرن و ویران کرن بله بسیار ویرت هتا کرن آیا به تیمن خوبخش اف باجاره ده آوادان بیت یا نه؟ کاو عمر دنگ امریکا موصل